Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawukuthi-ke usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma-ke uyaqala ungena kulona-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi-ke ungalicindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke leli-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke shisa bhenzi lokho ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke kuze ngakuphuthi lezi ndaba ongenza njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke la ngiletheke udaba olushaqisisayo-ke laphana-ke lolu daba ngendlela-ke eyisimanga-ke laphana ey'ngenayo-ke zithi-ke amaphoyisa acelwa ukufuniswa lo wesilisa oneminyaka engu-46 ubudala waseRhamatlala. Lo mlisa ushaye unkosikazi wakhe kanzima emgwaza nangommese wamshiya ethi ufile kanti uyaphila. Kucelwa noma ubani ombonayo abikele amaphoyisa ngokushesha. Kuthiwa-ke please share until it's find the owner. Unkosikazi wakhe-ke laphana-ke uney'teshi-ke ey'ningi-ke laphana-ke ebusweni-ke atishwe zona kuvela-ke kube sobala ukuthi-ke ubeshawa ngempela-ke futhi-ke ubeshayela ukuthi-ke abulawe-ke laphana-ke ey'teshi ngendlela-ke ey'ningi ngazo-ke ebusweni-ke. Lo mlisa-ke ubeke esedla phansi ey'tshela ukuthi hhayi usembulele kanti-ke akafanga kuyimanje-ke uyafunwa-ke amaphoyisa-ke aphansi phezulu-ke ayamfuna-ke laphana-ke. Mina ngizocela lapha ngikhuluma seshinge futhi uvo lwakho ukuthi nawe ucabangani-ke ngaloko udaba-ke lolu-ke bese wenze okulungile nje ungixhase ucindezeleke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngiy'faka-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngaphuthi lezi ndaba ongenza njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje.